non teñen órganos de sentido. Non se moven. Teñen raíces e follas. Fabrican o seu propio alimento. Algunas son silvestres. Algunas son cultivadas. Hai 3 tipos de plantas: árbore, erva e arbusto. Nos dan alimentos. Algunos sirven para facer perfumes ou medicinas. Nos dan sombra. Se non houbera plantas, morreríamos todos.